Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namni ta khelo la hi Benedict Mayengani, the president. Even then it tlhelo la a very very serious breaking news. Yeah, of course ni fike ni scroll ka account ya Benedict the president ka siku ra mthara 19 ta July. Rona scroll ni fike ni hlanganisa yi fika yi tsala this post leyi nga fika yi tsala ku ni nyikeni xolo or tolo mhani swi tivi ni bebula n'wana as I already say ku Xitsonga xa Benedict xi dzike ngopfu lexi mi nge xi kumi ka dictionary ya Xitsonga ni ri cheke ni rito rero a ri kona hi leswi xi nga dzikisa swona Xitsonga xa yona so a hi tshikeni mi nga ni ze mi ni chingela ku a ni hlangi swona. Yeah, of course yi ta kha yi huma hi the 5th August ha swi tiva sweswo mara a ni tela hungunkulu of course leri ku nga breaking news ya hina i ku Giyani refill up ya ha ri kona ya le date kwala matsarini ku yi ta yi ri kona hi the 3 ta September. Vanhu vo fana va mina mhani nga ha ri sure no yi kona to be honest. Ku a ni vona ku miyeni ku yo se swi tikomba ku a ya ha ri kona se swi loko yi ta yi sukeni swinene ni nga ha tsundzuka loko yi va kona hi 2018 a ku bohe total shutdown. There were over 23,000 people. To be safe, I akona over 20,000 people. The stadium, I stayed like I started in Wagu stadium, like Agara, no Peramar and the hotel, London, hotel. It was not video, Clangan Matwana evidence yale. I would tell us none. So it died has against none. So hopefully stuff and then Jackson I was COVID-19. Yun na lang ita nga problem ko sa mo kumagsugol na kati non ifike ba ina certificate so sho go ina boka inga tlhaba nga inga ta no mo ngona i tlhaba no na ta sho nga zi shla no tlhaba so swi ka hla swi aka la veke ti certificate ta nchumu so hopefully tivi nchumu swa marketing va ta va kha ti marketela ku yi kota ku va yi famba kahle event. Yeah, mina nga vula ku mhaka kahle swinene xigaza xi ya mahlweni se khari ngeze ku va na maybe ti-shutdown se khale ti nga se va kona so se swi sungula ku make sense ku swo shutdown leyi nga hi tsala ka post yin'wana laha a hi scrolleni laha yi ku shutdown leya yi shutdown laha yi tsarile nga si na hi leyi ya ti 11 ta July swa ku tirhisa hi possibility yi ku shutdown yi vuyile maybe a yi swi linka ngopfu na Giyani fill up instead ya swi kotele. Yeah, all right. I'm alright. It can go both ways. It's either you will shut down your street, you pause your bush hotel, or you will qualify event against the deal. Doctor, I'm going to subscribe and the subscribe. One got cut. I show all over should be. Doctor, I'm going to subscribe and the take a subscribe. This is not my dream. It's South African dream because we have never seen a traditional artist taking a gamble to fill up the stadium. Yes, we did have Casper, but you know Casper is a hip hop artist. So with me it's different. I'm a traditional artist.